E kaunti ma Mombasa koro dwaro ni josiasa mondo wepuso weche manyalo kelo athuwe e kind jo-Kenya e seche ma koro yiero ma higa manyien ni okayo. Ka giloso makande e boma ma Mombasa bang' yango riwruok mar joma chuo mar kanisa mar AIPCA, ginyiso buok margi e wi medruok mar liet mar siasa e pacho ka mangima ma giwacho ni nyalo duoko chien weche mag dongruok e thurka. Bende gidwaro ni josiasa mondo we tiyo kod kanise kaka kuonde go siasa na kujaribu kutatua ama kukuwa na solution ya zile challenges tumekuwa nazo ama kama mwanaume amekuwa nazo. Tunajua boy child for some time amekuwa kama neglected, but when people sit together great things happens, and I believe tukiwa pamoja kama Men Council hapa Coast Diocese tutaweza kusuruhisha matatizo ambayo yamekuwa yakitukumba. Tuwe na amani katika nchi yetu. Kuna mambo mengi sana ambayo inafanyika especially kwa viongozi. Na ningeomba sana hawa viongozi ambao wanatamka maneno ambayo hawajali wajiangalie sana, kwa sababu wakati mwingine wanataja maneno ambayo si sawa. Kwa hivyo wito wangu kama askofu, ningeomba tu kiongozi yote mahali yako awe na aweke amani. Jodak magweng' ma Mundika e kaunti ma Busia koro ni kod luo